Yes, ikaze nanone nshuti bakunzi bacu hano kuri Ibakwe Media TV, reka nizere ko muguwe neza. Nshuti bakunzi bacu, ndagira mbabwire aka kantu cyangwa se mbahishurire. Hari ibintu biba ubundi ukabura uko ubifata. Nakiriye amakuru asa nacukumbuye ari behind cyangwa se inyuma ya namakuru aturutse inyuma y'amarido, ngira ngo dusangire ndetse nako tunasangira ibitekerezo rumvikana. Iyi niyo nshuro ya mbere kuva natangira kubatangariza amakuru, nyene ko mumbwira cyangwa se mutera comment ku nkuru, kuri inkuru birahishuwe ndetse nanjye ndabisomye ariko ndumiwe cyane. Tshisekedi yagize atya arongera atyaza umugambi wo kujya kwibasira u Rwanda mu nama ya Afrika ndetse n'Ubufaransa. Inama iherutse kubera hari i Nairobi muri Kenya. Murabizi ko ubwo ngubwo ni naho ruzingiye rero. Uburyo byamushobeye cyangwa se byamuyobeye bikamubera bibi cyane, ahangaha niho ruzingiye. Iyi nama ya Afrika n'Ubufaransa yabereye hariya i Nairobi muri Kenya. Twabigarutseho ni inama yitabiriwe na Perezida Emmanuel Macron w'Ubufaransa, inama yitabiriwe na Perezida Paul Kagame, ariko iza guhurirana n'irahira rya Perezida Museveni, Perezida wa Uganda, hariya kuri June 12 birangira Perezida Kagame atitabiriye umuhango w'irahira rya Perezida Museveni, yitabiriye nama ya hariya i Nairobi muri Kenya. Hanyuma icyo gihe Perezida Kagame yahagarariwe hariya mu gihugu cya Uganda na Minisitiri w'Intebe. Hanyuma ndagira ngo babwire uburyo Tshisekedi yahagurutse ikubagaho mu umuhango w'irahira rya Perezida Museveni utarangiye, akerekeza i Kinshasa, ariko nabyita abanyarwanda babivuga neza bati kwa kundi uva ahantu ikubagaho ugahita uhindura nk'agashati ugahita ukomeza urugendo. Tshisekedi agira atya ava i Kampala muri Uganda agaruka i Kinshasa, asiga umuhango w'irahira rya Museveni utarangiye. Noneho ahita yerekeza apanga kwerekeza hariya i Nairobi muri Kenya ngo agende abanza habwe rugari, agira ibyo avuga ku Rwanda, agira ibyo atangaza ku Rwanda. Murabizi ko rushinja kuba rwarateye igihugu cye, rwarashoye cyangwa se rushoza intambara ku gihugu cye. Ni byinshi tugiye kurebera hamwe uburyo Tshisekedi byamupfubanye. Byari ku munsi wa nyuma w'inama y'Ubufaransa ndetse na Afrika yabereye Nairobi, yabaye tariki 11 na 12 Gicurasi. Perezida Tshisekedi rero wa Repubulika Demokarasi ya Kongo yahise ava muri Uganda ikubagaho, afite umugambi wo kongera kwibasira u Rwanda nk'uko yabigenje kenshi. Murabizi ko yagendaga abona amahirwe hirya no hino ahabwa ijambo akibasira u Rwanda. Aha naho rero yaravuze ati reka mve mu muhango w'irahira, dore n'ubundi nagaragaye, hanyuma nyaruke ngiye kongera kwibasira u Rwanda. Abari muri Uganda mu birori by'irahira rya Museveni cyangwa se abari muri ibyo birori n'abandi babikurikiye kuri internet baratunguye cyane, ubona ko rwose baguye mu kantu, kuko ngo batekerezaga ko nk'abandi bakuru b'ibihugu uyu mukuru w'igihugu Perezida Tshisekedi arangiza ibi birori agasubira i Kinshasa, ariko we ntiyashakaga kw'inama y'i Nairobi irangira atayibonetse. Baravuze ati ndaje nteri ibuye rimwe n'ishinyone ebyiri, ndanyarukira i Nairobi, ndanyarukira i Kampala muri Uganda, kuko yaraye mu ijoro rya tariki 11 kandi icyo gihe Nairobi hari hatangiye inama ya Afrika n'Ubufaransa. Hanyuma buracya umuhango uraba wirahira, we ahita agaragara gato umwanya muto, ahita afata rutema ikirere aragaruka agira ngo yerekeze i Nairobi. Noneho tariki 12 nyine umuvugizi wa Tshisekedi mu biro bye yitwa Tina Salama niwe wagize atya atangaza ko perezida wabo atagiye i Nairobi kwivovota, ahubwo ko yagiye gusaba abantu guhagarika guceceka mu gihe igihugu cyabo kimaze imyaka 30 gikorerwamo ngo ubwicanyi kubera ngo ubushotoranyi igihugu cy'u Rwanda cyashoje kuri Kongo. Nyuma y'iminsi ibiri iyi nama irangiye, umuvugizi w'ibiro bya perezida wa Kongo yitwa Fara Mwamba Kayowa ku itariki 14 ni ku munsi w'ejo tariki 14 Gicurasi yatangaje ko igihugu cyabo cyitabiriye inama y'abakuru b'ibihugu y'ubufatanye bwa Afrika n'Ubufaransa, kandi ngo cyasabye abantu kudakomeza guceceka ku bwicanyi bwakozwe mu myaka 30 kubera ubushotoranyi bw'u Rwanda. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda Ambasaderi LE15 n'umwe mu bayobozi bari Nairobi muri Kenya ubwo habaga iyi nama yitabira ibiganiro byabaye.
yatangaje ko ibyatangajwe na Kayowa ari ikinyoma cyambaye ubusa kubera ko Kongo itigeze yitabira ibiganiro byabereye mu nama ya Afurika n'Ubufaransa ku buryo yari gutangiramo ubu butumwa. Minisitiri Nduhungirehe yasobanuye ko habaye ibiganiro bitatu byayobowe na Perezida William Ruto wa Kenya na Emmanuel Macron w'Ubufaransa, byitabirwa n'abakuru b'ibihugu n'abari bahagarariye ibihugu byabo. Aha habaye ikiganiro cya mbere ku nganda zitangiza ibidukikije ndetse no ku mavugurura ku ikoreshwa ry'ingufu. Aha kabiri ni ku mavugurura cyangwa se ubwoko ni ibiganiro bitatu. Icya kabiri cyavugaga ku mavugurura y'inzego mpuzamahanga z'imari, icya gatatu kikavuga ku mahoro n'umutekano. Ibi rero byari ibiganiro nyunguranabitekerezo kandi byabaye byiza, abakuru b'ibihugu babigizemo uruhare. Minisitiri Nduhungirehe we yasobanuye ko muri ibi biganiro byose Perezida wa Kongo cyangwa se umuhagarariye batari bahari kuko intebe yagenewe yari mu busa. Ibica amarenga ko urugendo rwa Tshisekedi ava muri Uganda ajya muri Kenya rwagoranye. Agira ati ariko muri ibiganiro bitatu byose umwanya wa Kongo warimo ubusa. Kubera iyo mpamvu Kinshasa ntiyashoboye kugira icyo isaba cyangwa se ngo igire uwishinja i Nairobi. Ihitamo kwerekana by'ibimenyetso gusa ko perezida yitabiriye ubwo inama yarangiraga. Leta y'u Rwanda yo yamaganye kenshi ibirego by'ubutegetsi bwa Kongo igaragaza ko bidakwiye cyangwa se budakwiye kubiregerwa, kandi bizwi neza ko umutekano wazambye muri Kongo bitewe na politike mbi yaremye icyuho cya politike, imibereho n'ubukungu cyatumye imitwe yitwaje intwaro ivuka igakora mu bwisanzure. U Rwanda rwasobanuye ko umutwe wa FDL ukorera mu burasirazuba bwa Kongo waremwe n'abahoze ari ingabo z'u Rwanda XFAR n'interahamwe bahawe ikaze n'ubutegetsi bwa Mobutu Sese Seko bwari bubashyigikiye kugira ngo bazatere igihugu bakomokamo. Aka kanya FDL na Kinshasa barakorana n'uduti tw'inkubirane. Wumve ko Tshisekedi aho bitangarije ntiyigeze asoza umuhango w'irahira rya Perezida Museveni kandi wari wabaye tariki 12, ariko yari yarayeyo kuko ku mugoroba w'itariki 11 Perezida Museveni yari yabanje kuganira na Perezida wa Uganda, ndetse rwose ibihugu byombi biza no gusinya amasezerano. Hari amasezerano y'ubufatanye Museveni na Tshisekedi basinye imikoranire mu ngeri zigiye zitandukanye. N'amasezerano arimo gukomeza ubufatanye mu bya gisirikare, ubufatanye buhuriweho mu bya gisirikare bise Operation Shuja byo kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Kongo, by'umwihariko mu bice bya Beni, Ituri na Rubero, bagamije guhashya ADF. Icyo cyaranzuwe. Hanyuma i Kampala aha nibwo abahagarariye impande zombi basinye amasezerano imbere ya Yoweri Museveni, Perezida wa Uganda, na Felix Tshisekedi. Ariko n'amasezerano mashya bivuga ko ari 6 y'imikoranire, arimo ayo kwagura ubukungu n'urujya n'uruza, ayo guteza imbere ubucuruzi hagati y'ibihugu byombi, ndetse no gukuraho amafaranga asabwa abashaka visa. Hanyuma arebana n'imikoranire ya gisirikare mu cyiswe Shuja, yo yavuguruwe ngo Uganda ikomeze ikorane na Kongo mu kurwana n'abarwanyi ba ADF bari mu bice bitandukanye by'urasirazuba bwa Kongo, ubwo ari mu bice bya Beni, Ituri na Rubero. Ibihugu byombi kandi byashyize umukono ku masezerano yo guteza imbere imishinga ihuriweho irimo imihanda n'ibindi bikorwa remezo bigamije guteza imbere ubuhahirane hagati y'ibihugu byombi. Nyuma yabyo rero kuri X mwarabonye ko Perezida Museveni yanditseho ko ashima cyane amasezerano impande zombi zasinyanye kuko azateza imbere abaturage, aganisha mu by'ukuri ibihugu byombi mu nzira nziza y'ubukungu. Uburumva apati y'ibyo biganiro byari byabaye hagati ya Perezida Tshisekedi na Museveni n'umusaruro byatanze, mwumva ko ari mwiza. Bugacya icyari cyamujyanye, urumva yaragiye muri gahunda ebyiri, gusinya ayo masezerano n'ibiganiro muri rusange hagati ye na Museveni, ariko no kwitabira umuhango w'irahira. Ariko bajya bamuha yasoma ibiri kubera i Nairobi muri Kenya, amabere ngira ngo akikora tonsa, aravuga ati noneho ntago byarangira ntagiye mu by'ukuri ngo mpabwe ijambo hariya naho ngire nte mparabika u Rwanda. Icyo gihe Perezida Tshisekedi yagize atya
ahaguruka i Kampala yerekeza i Kinshasa, afata indege yerekeza i Nairobi, ariko asanga ibiganiro birarangiye. N'ibiganiro byasize biganiriweho ndetse hakomozwa no ku kibazo cy'umutekano w'Uburasirazuba bwa Kongo. Iyi nama yabereye muri Kenya yasize rwose Perezida Macron w'Ubufaransa wari uyoboye iyi nama we na Perezida William Ruto hari ibyo bavuze ku kibazo cy'umutekano mu Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Perezida w'Ubufaransa Macron we yatangaje ko ibihugu by'i Burayi ahangaha yasaga nk'uwamagana ibihano Amerika yafatiye u Rwanda n'ingabo zarwo, ariko agaragaza ko ibihugu by'i Burayi byo bidashishikariye gufatira u Rwanda ibihano. U Rwanda ahangaha Perezida Macron icyo yavuze mu kiganiro yagiranye na France 24 ubwo yari muri Kenya, yabashijwe impamvu European Union yo itari gufatira u Rwanda ibihano ingabo z'u Rwanda n'abayobozi bazo nk'uko byakozwe na Amerika, asubiza ko Uburayi bushyigikiye ibiganiro by'amahoro. Agira ati dushimangira uruhare duhagazeho rwo gukomeza kuganira n'abo bireba bose tugize muri iyi nzira nziza kandi yoroshye, kubahiriza ubwigenge n'ubusugire bwa Kongo no gukurayo ingabo zose, nta nubwo ari Abanyarwanda gusa bari ku butaka bwa Kongo. Macron kandi ahangaha yanatangaje ko nubwo leta ya Kongo ikwiye gusubizwa ibice itagenzura cyangwa itakigenzura mu burasirazuba bw'igihugu, inagomba gusenya umutwe wa FDLR ufite umugambi wo guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Atanga igitekerezo cy'uko ibihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari byakwifatanya mu rugamba rwo kurwanya imitwe y'iterabwoba ibihungabanyiriza umutekano. Perezida Macron, Perezida Kagame na Felix Tshisekedi wa Kongo bitabiriye inama y'abakuru b'ibihugu na za guverinoma y'ubufatanye bwa Afurika n'Ubufaransa, Africa Forward Summit yabereye i Nairobi muri Kenya tariki 12 Gicurasi. Macron rero yabajijwe niba yarahuye n'abakuru b'ibihugu kugira ngo baganire ku kibazo kiri hagati y'u Rwanda na Kongo, asubiza ko bahuye, ariko yahuye n'umwe mu gihe kimwe cyangwa se yahuye n'umwe muri aba perezida hagati ya Perezida Tshisekedi na Kagame, ahura n'undi nyuma kubera ko mu by'ukuri kubahuza bombi bigoye. Guhura na Tshisekedi nyuma suko kumuhuza na Perezida Kagame bigoye. Urumva ko Macron yahuye n'umwe kuko Tshisekedi yerekeje hariya i Nairobi akererewe avuye hariya i Kampala muri Uganda. Hanyuma umunyamakuru yabashije Perezida Macron niba atabona ko Amerika iri kubogamira ku ruhande rumwe, asubiza ko bisa naho rwose Amerika ishaka amahoro, bityo ko adatekereza ko abantu bakwiye kuvuga ko ubuhuza bw'iki gihugu bubogamye. Agira ati nyuma ahubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zisa n'izishaka amahoro. Ati zisa n'izishaka amahoro, ati nyumva rwose mbona Leta Zunze Ubumwe za Amerika zisa n'izishaka amahoro, bityo rero sintekereza ko twavuga ko ubuhuza bubogamye. Ati uyu munsi nibo bari kugenzura ikibazo cyo mu Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ariko noneho Perezida William Ruto wa Kenya nawe wari wakiriye inama, hari icyo yari yavuze ku bijyanye n'ibihano u Rwanda rwagiye rufatirwa ndetse n'ababona Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'igihugu cyakemura ibibazo. Perezida William Samuel Ruto wa Kenya we yatangaje ko akarere muri rusange niko kakemura ibibazo byose byo mu Burasirazuba bwa Kongo kurusha izo Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Murumva ko Macron yari yavuze ati ndabona ko Amerika ishaka amahoro kandi niyiragiye igikorwa cy'ubuhuza. Hanyuma Perezida William Ruto aravuga ati mbona rwose akarere niko kabikemura rwose tutitaye no ku bushake n'umuhate bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni mu kiganiro nawe na France 24 yagize ati nk'ingabo z'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba ubwo Kinshasa yavugaga ko tugomba kuhava, twarahavuye. Abavuye muri SADC nabo baragiye. Twitabiriye isinywa ry'amasezerano y'amahoro i Washington, ariko ibyasinywe n'ibiri kuba biratandukanye. Nta cyahindutse, haracyari umwuka mubi, haracyari impunzi. Ruto cyangwa se utarishimiwe na Tshisekedi kubera kuvuga ihuriro Alliance Fleuve Congo rigizwe n'abanyekongo, avuga ko abakuru b'ibihugu byo muri Afurika baba bakundana cyangwa se badakundana bakwiye gushakira hamwe ibibazo cyangwa se ibisubizo by'ibibazo byo mu Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Agira ati turacyafite ikibazo gikomeye cyane cy'ubutabazi mu Burasirazuba bwa Kongo, kandi nk'abayobozi bo kuri uyu mugabane twagakundana cyangwa se tutakundana tugomba gushaka
igisubizo, tugomba gushaka ibisubizo kandi Kenya izakomeza gukora ibyisabwa. Uyu mukuru w'igihugu yatangaje ko Amerika ikwiye gutanga umusanzu mu gushaka ibisubizo by'ibibazo bya Afurika, by'umwihariko bya Repubulika Demokarasi ya Kongo, ariko ko igihugu cyangwa se ibihugu byo muri Afurika y'Iburasirazuba ari byo bikwiye kugira uruhare runini kuko bibigiramo cyangwa se bibigiraho ingaruka. Avuga ati rero izo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifitiwe icyizere ntabwo ari zo mbona zakemura ikibazo, ahubwo mbona ikibazo cyakemurwa n'ibihugu mu by'ukuri byo muri aka karere k'ibiyaga bigari, mu gihe kandi ibyo bihugu byaba bishyize hamwe. Avuga ko bigaragara ko aribwo iki kibazo cyakemuka. Hanyuma reka tugaruke turebera hamwe ku munsi w'ejo nababwiye ibikubiye muri raporo ya Amnesty International yongeye kwibasira ingabo z'u Rwanda na M23 ko ngubwo umujyi wa Uvira wafatwaga mu mpera z'Ukuboza mwaka ushize kugeza mu ntangiriro za Mutarama uyu mwaka, ngo hapfuye abantu benshi, hasaburwa byinshi, hangizwa byinshi. Hanyuma hari na raporo zigiye zitandukanye nka raporo ya Human Rights Watch, raporo z'imiryango itandukanye mpuzamahanga zikunda kugenda ziza zishinja u Rwanda kenshi, murabizi neza. Reka turebere hamwe ibitangazwa n'umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Yolande Makoro, wagaragaje ko umuryango Human Rights Watch uharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu utavuze ku Rwanda akazi kawo katagaragara. Ubutumwa bwa Makoro bwanyuze ku rubuga rwa X ku munsi w'ejo bugira buti Human Rights Watch ifite uburyo ikora kandi u Rwanda ruharari igipimo cyayo kigaragaza ko yakoze neza. Makoro yanengaga raporo ya Human Rights Watch yashyize hanze ku ya 13 Gicurasi ishinja ingabo z'u Rwanda n'abarwanya umutwe witwaje intwaro wa M23 kwica abasivile, kubashimuta no gufata ku ngufu abagore mu mujyi wa Uvira kuva tariki 10 Ukuboza umwaka ushize kugeza ku 17 Mutarama uyu mwaka. Ni kenshi Leta y'u Rwanda yagaragarije umuryango mpuzamahanga ko nta ngabo zarwo ziri mu burasirazuba bwa Kongo, isobanura ko icyo rwakoze ari gushyira ingamba cyangwa se gushyiraho ingamba z'ubwirinzi ku mpaka kugira ngo ibibazo byo muri iki gihugu cy'abaturanye bitarugeraho. Atangaza ko mu burasirazuba bwa Kongo hakorera umutwe w'iterabwoba FDLR ufite umugambi wo guhungabanya umutekano w'u Rwanda kandi ko ukorera hafi y'umupaka, bityo ko iki gihugu cyakagomba gushyiraho ubwirinzi bukumira icyo kibazo. Muri Mutarama uyu umwaka wa 2025 imitwe y'ingabo irimo FDLR yarashe mu mujyi wa Rubavu ubwo yari hanganye na M23 mu mujyi wa Goma. Ibisasu byinshi byarashwe byapfubijwe n'ingabo z'u Rwanda. Abanyarwanda bagaragarizwa cyangwa se Abanyarwanda bagaragarizwa ko iyo hataba harashyizweho ingamba z'ubwirinzi hari kwangirika byinshi. Human Rights Watch rero mu by'ukuri yasobanuye ko mubo uyu muryango waganiriye nabo harimo n'abayobozi bo mu Burundi na Kongo barimo n'abasirikare, ibituma raporo yawo ishidikanywaho cyane kubera ko abo nibo bahanganye n'abarwanyi ba M23 mu bice birimo Uvira. Human Rights Watch yasabye ko nyuma y'iri perereza ivuga ko yakoze muri Werurwe uyu mwaka ngo hakorwa n'irindi ryigenga kugira ngo hagaragare ukuri ku byaha byakozwe mu mwaka wa 2025. Ibyo bishimangira ko itizeye amakuru yatangaje muri iyi raporo. U Rwanda rugaragaza ko Human Rights Watch atari isoko y'amakuru yizewe ishingiye ku nshuro nyinshi uyu muryango ufite icyicaro gikuru muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika warwibasiye wifashishije ibinyoma. Muri 2017 Human Rights Watch yatangaje ko tariki 13 Nyakanga 2017 Abanyarwanda 43 bo mu burengerazuba bw'u Rwanda bishwe, bamwe barashwe n'abapolisi, abandi babanza gukubitwa ndetse ko hari n'ababuri burengero bashinjwa ubujura. Iyi raporo yiswe All thieves must be killed cyangwa se bisobanuye abajura bose bagomba kwicwa. Yatumye komisiyo y'igihugu ishinzwe uburenganzira bw'ikiremwa muntu ikora iperereza ryayo tariki 13 Ukwakira 2024 yereka abanyamakuru ko mu bo Human Rights Watch yatangaje ko bishwe harimo abakiri bazima, abandi bigaragara ko bapfuye cyangwa se bapfuye urupfu rusanzwe. Human Rights Watch inengwa kubura ubunyamwuga mu bijyanye no gutangaza raporo kuko iyo bigaragaye ko yabeshye cyangwa se yabogamye cyangwa ikabona yahawe amakuru y'ibinyoma ntabwo ishobora kubyemera ngo ibe yakosora. Birumvikana cyane rero ngaye nguko intego nyamukuru y'iki kiganiro twagira ngo tubabwire
mu by'ukuri uko umugambi wa Tshisekedi wo kwibasira u Rwanda wapfubye mu nama ya Afurika n'Ubufaransa hariya i Nairobi muri Kenya. Hanyuma mboneyeho no kubabwira nyine ibikubiye mu itangazo AMAKURU umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda yashyize ahagaragara. Ubwo rero reka mbashimire cyane kubana natwe muri aka kanya cyangwa se kuri aya manywa yo kuri wa gatanu tariki 15 Gicurasi 2026 gatanu kuri gatanu hano kuri Ibako Media TV. Turakomeza kubana.